apsolutno. Ali sam se sjetio jednog isto remake dijela, znači ne znam jesi gledao Detektiv Conan. To je znači nešto, to je čudo, evo, meni. Mislim da je Conan postavio nekoliko rekorda za ili najviše mangi, ili najviše anime, prodanik isto, nešto tako prodano, ja mislim prodano mangi imao je neko isto, gledao sam dosta kroz godine ko je bio vlado scenom, sad je daleko One Piece. One Piece je pokorio sve, da. Ali Detektiv Conan je bio, kako je to dobra priča, znači ono sam uživao, znači. Ok, za ljude koji možda nisu gledali, Detektiv Conan je priča o klincu koji je zapravo, mislim da je na faks išao i bio je onaj kao najbrutalniji klinac na nekakvoj akademiji. On je bio tineđer koji je bio u biti genije detektiv. Da. I onda su ga išli neke kriminalce pratiti i nešto su ga išli otrovati, u biti frajer je pomladio se bio. Da. Pretvorio su klinca od 10 godina, mislim. Da. I nikoga ne shvaća ozbiljno. Da, ali on je u biti lažni identitet, zato što ovi da su znali da je živ, ubili bi ga. Mislim, ima ubojstva tamo, zato je brutalno to je krimi. Da sam sam morao... Je, apsolutno. To je krimi anime i ako volite detektivske priče, i znate kad naiđete na interesantnu epizodu, recimo nekom ne znam šta je sad, CIA... Ja sam ti volio Inspektor Columbo, vidite, to bilo top. Da, kužiš. I onda naiđeš na tak nekakvu seriju i onda vidiš cool koncept. Vidiš, neko ko je radio ovu epizodu, klikeraš i smislio je nešto interesantno. I sad si zamislite 900 epizoda takvih scena, gdje je svaka neograničena mašta. Oni su tu imali takvih koncepta. Recimo, ja se sjećam jedne scene gdje su oni su išli kao ta familija, taj detektiv koji je Conan, vidjet ćete kroz priču, The Sleeping Detective, jel? Išli su na godišnji negdje, jel? I našli su nekoga, a Japanci imaju jako puno tih public bathsa, za kupanje, gdje imaju i saune i bazene i to, tipa toplice naše. I u nekoj kući su našli nekoga da se kao objesio, jel? I visi na užetu koje je na sred prostorije, previsoko je, nema krvi, nema ozljeda, znači ništa nema i nema nikakvih tragova da je neko vuko osobu gore, bacao preko štriga, znači nikakvih dokaza nigdje u sobi. I sad, evo, uzet ću se pravo da vam tu jednu epizodu spojlam, uglavnom samo da dočaram koliko su kreativni sa tim animejima, jel? Što recimo u seriji da bi napravili, bi bilo užasno skupo za produkciju, neko je došao i preusmjerio je slap koji puni bazen od tih toplica u tu jednu sobu i sa likom kojeg je koknuo prije je pluto dok se soba nije napunila, hermetički ju je zatvorio, jel? Cijelu noć je pluto i onda sad, zavezo štrik i onda, otpustio vodu van, sve je onako mokro jer si u toplicama i mislio je neće biti dokaza, neko je to odradio sam sebe, jel? A ne da je to zapravo ubojstvo. I znam da je jedan od hintova je bilo kao da je ta osoba počela od jučer do danas kihat i još nešto, sitni detalj. I onda Conan, pošto je genijalac, i vidi matricu i sve, on prokuži na šemu jedne ili dvije sitnice koje je, naravno, kriminalac propustio i onda razriješi slučaj. Tako da, kreativnost na razini, ima milion tih stvari što je Conan napravio. I bilo mi je isto dosta tih scena urezano i sviđalo mi se uvijek kako onaj bad guy, znači nikad ga nismo vidjeli, ali bi znaš da uvijek crn, biti lik je, ali ne znam, u sjeni je tam negdje, ali mu vidiš oči i sve, ali ne vidiš ni boju oči, uvijek je isti taj kao negativac, on je kao izoliran sa strane, negdje kao gleda to, znaš. Ma to mi je detektiv Conan je. I Conan je isto imao dobar humor, ali imao isto i taj ozbiljni dio. Ima sarkazam dobar, sarkazam je bio super. Morao se družiti s klincima, bio je stari 10 godina od njih, inteligentni, sve družiš se s klincima, ide s njima u razred, uči matematiku, 3+3, čovjek je genij, A frajer je išao na faks dok je bio u srednjoj školi, I bilo mu je jednostavno. Subscribe!